nk'uko mubibona rero ayo ni amashyi y'abareyo, ayo ngayo ni ingoma z'abareyo, ni imirindi y'abareyo. Abareyo namwe murabazi, iyo batsinze baba bishimye, baba bameze neza cyane rwose, barabikugaragariza ku kibuga, bakwereka urukundo baba bagufitiye. Aka kanya rero hano ku Mupira Rwanda ngiye kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, video nziza, ibitego byiza, kamera hanze mu bafana ko byari byifashe ku mukino w'uno munsi wahuje ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Akaba ari match yaje kurangira ikipe ya Rayon Sports itsinze ikipe ya AS Kigali igitego kimwe ku busa. Igitego cyabonetse kuri kufra, ni kufra nziza cyane yaje kuba yaterwa n'umusore bamwita Emery Bayisenge, akaba ari umudefenseur muzima cyane w'ikipe ya Rayon Sports. Ariko iyo kufure kabaje kugenda igashota poto ikaza kugaruka igasanga uwitwa Mugisha Didier Tayicu, umusore mushyashya baguze akuye mu ikipe ya Police FC ya hano mu Rwanda, akaza kuba ahagaze neza cyane agahita asobyamo. Byari ku munota wa 28 biza no kurangira n'ubundi match, ariko isoje byumvikana ko n'ubundi ntago ari ibintu byinshi byaranze no mukino, kuko ni igitego kimwe cyaje. Ubundi umukino urangwa no gukinira hagati mu kibuga cyane, kuko wabonaga ko nta kipe yatakaga indi, cyangwa se ngo ubone ko hari ikipe irimo irusha indi ku rwego. Twavuga ko ikipe yadominiye umupira, wabonaga ko ibintu biri hagati no hagati. Rero aka kangiye ikintu cy'ingenzi zanye ni ukukwereka uko byari byifashe mu kibuga kuri tapi, uko ibitego byajyagamo nka video mberetse neza cyane, irabisobanura neza, nkabereka mu bafana uko byari byifashe, ibyishimo by'abari uko byari bimeze, mbereke neza rwose uko abari bagarutse ku kibuga bishimye, kandi ubona ko ari ibintu bisa neza cyane. Harashize igihe kitari gitoya hano mu Rwanda, ubona ko icyitwa abafana ku kibuga babaye bakeya, abafana ku kibuga hatarimo baza ari benshi, abafana rwose usanga ubona ko bacitse intege zo kuza ku kibuga. Ariko kuri uno munsi byatandukanye cyane kuri match yahuje ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sports. Ni match yakiriwe n'ikipe ya AS Kigali, wabonaga ko byibuze muri stade abariyo bagerageje kwitabira ugereranyije na match ejo yahuje ikipe ya PFC n'ikipe ya Gasogi United. Wabona ko ikipe ya PFC na Gasogi uno munsi wo twashimira abakunzi ba Rayon Sports bigomwe, kuko akenshi match za saa 9 ni match zazigoye ko ari we wese ari kumufana no ku bandi bantu benshi bagiye batandukanye, kuko abari isaha y'akazi ni isaha buri muntu wese aba afite ikintu ahugiyemo cyakakwiye gutuma rwose agikomezamo kugira ngo ashake amaramuko, ashakire umuryango ibiwutunga. Rero kubona match yabaye saa 9 ukabona abafana bangana gutya, murimo murabibona neza cyane, abari ibintu byibishimishe, ni ibintu bisa neza cyane, ni ibintu buri mukunzi w'umupira wese hano mu Rwanda abagomba kumva akishimira, akamenya ko ikipe ye bigomba gutezwa umurindi nawe kugira ngo babe bameze neza cyane. Aho ngaho iyo ni video nziza cyane yafashwe nyuma y'umukino, aho abakunzi ba Rayon Sports barimo baririmba ya ndirimbo yabo bakunda kuvuga ngo Rayon ni wowe dukunda, bakayiririmba rwose bashyize ikiganza cy'ibumoso ku gatuza, berekana ko ikipe yabo ari Murera, ariyo kipe bihebeye. Rero ni indirimbo bakunda kurimba kenshi na kenshi iyo ikipe imeze neza, cyangwa se niyo yaba itameze neza, ariko bararirimba kuko bavuga ko Murera ibaba ku mutima, atari ya kipe bafana ruko imeze neza cyane gusa, ahubwo ari ikipe bafana mu bihe bibi n'ibyiza byose, ari ikipe bahora bayiri inyuma. Akaba ariyo mpamvu rero bo no mu bihe bitameze neza bakora ibishoboka byose kugira ngo baze bayibe inyuma, barebe ko yava mu bihe byiza, yaba mu bihe bibi yari isanzwe, ubundi ikagaruka mu bihe byiza yahozemo. Ni ikipe ya Murera rero muri kuno kwezi kwa mbere yakoze byinshi ku isoko y'igura n'igurisha, yishyiramo abakinnyi benshi bagiye batandukanye biganjemo abanyamahanga, abenshi ni ba Faustin Linkao, ba Bangara n'abandi bagiye batandukanye. Nibo bakinnyi bashyashya binjijwemo na perezida w'Inzubakiho Murenzi Abdullah, dore ngo kuri kamera muramubona neza cyane. Yinjijemo abakinnyi benshi cyane muri kuno kwezi kwa mbere, dutegereje kuzareba umusaruro wabo, nubwo icyitwa partnership hagati yabo, gukinana hagati yabo bitari byagenda neza cyane. Abo ni abatoto beza cyane, abakunzi ba Murera b'abakobwa beza cyane rwose bari bitabira umukino, ubona ko byari biryoheye ijisho kubabona kuri stade kuri no mugoroba. Bari ibintu bisa neza cyane kubona stade irimo impande zombi, abakobwa abahungu, ubona ko ari ibintu bifite isuku, ubona ko stade ikeye. Ubundi cyerekana umupira umeze neza cyane, iyo Murera imeze neza cyane, ujya ku kibuga ugasanga abakobwa bariyo ndetse ugasanga n'abahungu bariyo.
nari ndimo rero mbabwira kuri rekritoma zino kipe zo mu kwezi kwa mbere uko ino kipe yahashye abakinnyi yinjijemo na byinshi bigiye bitandukanye bakoze muri kuno kwezi kwa mbere, ariko ikibazo kibajijwe mbere na mbere bakimara gushyiramo bano bakinnyi ni ukuvuga ngo ese ko babashyizemo bazabasha kubahemba, ko tuzi ko ino kipe ari ikipe irangwa n'icyo twakwita nk'amafaranga make cyangwa se amikoro make yo guhemba abakozi bayo. Kuri uno munsi wo ku isaha y'isa 8 z'amanywa rwose twaje kubona inkuru nziza ikwiye gushimisha buri mufana wa Rayon Sport. Ni inkuru nziza yasohotse ku mbuga nkoranyambaga za Rayon Sport ko ino kipe yamaze kuba yabona umuterankunga mushya w'ino kipe, umuterankunga ugiye kujya uyiha amafaranga menshi yo kuyifasha mu buzima bwayo bwa buri munsi, mu buzima bwayo busanzwe, akaba atari amafaranga make ariho, kuko twaje gukora imibare tugasanga ekipe ya Murera igiye kujya ibona amafaranga menshi cyane ku munsi, amafaranga azayifasha muri byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, dore ko twabonye ko mu myaka 5 y'amasezerano basinyanye na kampani yitwa GRT. Ni kampani yo muri East Africa ikora amaproduit agiye atandukanye, kuko ntabwo ari ngombwa kumentioninga kampani ngo tuvuge ibyo ikora, kandi ari kampani yigenga. Niyo mpamvu rero njye magomba kukubwira izina ryayo gusa kuko biba bihagije kandi ari ingenzi. Iyo kampani rero yaje kuba yaha amafaranga ikipe ya Murera ni miliyoni 3 z'idolari mu gihe cy'imyaka 5. Iyo ukoze imibare rero ukagabanya usanga ari arenga 700,000 by'amadolari ku mwaka umwe waseza kuri sezi imwe, ntarenga 700,000 by'idolari, akaba ari amafaranga menshi cyane ashobora kuzafasha ino kipe ya Murera mu buzima bwayo bwa buri munsi, kuko ubona ko ari miliyari 1 na miliyoni zirenga 200 z'amanyarwanda, byumvikana ko ari miliyoni 100 za buri kwezi zahawe ino kipe ya Murera kugira ngo yamamaze no kampani ya GRT, kampani isanzwe ikorera muri East Africa, akaba ari kampani ikomeye cyane. Rero nuko uzareba ibibazo bigiye gukemurwa n'ino kampani, ese ni ibihe bibazo bizakemuka muri Murera, ariko cy'ingenzi abantu baba biteze no kumenya niba ikibazo cy'amikoro cyangwa se ikibazo cy'ubutunzi buke buri muri no kipe cyaba kigiye gukemuka, dore ko aricyo kibazo twavuga ko cy'ingenzi gishegeshe ino kipe gituma itagura abakinnyi beza nk'abo andi makipe agura, ndetse no mu minsi isanzwe ya shampiyona ugasanga nta gihembo, ugasanga ukwezi gushize abakinnyi badahembwe, kandi aba ari ingenzi kuko uyu mukinnyi yahembwe aribwo akina yitonze agatanga umusaruro uhagije. Mu gihe abakinnyi beza bagahembwa neza, nta kabuza rwose tuzabona ikipe ya Murera ihatana ku rwego mpuzamahanga, tukabona ikipe izamura urwego ikabasha kuba yahangana hano muri shampiyona y'u Rwanda, igahangana n'amakipe agiye atandukanye, harimo APR FC yamaze kuzamura urwego rwayo kubera abakinnyi yagiye igura, ndetse n'uburyo systeme yabo yubatse. Ubona ko igisigaye muri APR FC ari kimwe no gukomera ku mugabane wa Afurika, mu gihe hari n'indi kipe ya Police FC yamaze kuzamura urwego, nayo ubona ko muri no minsi isigaye imeze neza cyane, ibica bigacika hano mu Rwanda. Iherutse gutwara igikombe ya APR FC, byumvikana ko batari agafu k'imvugwa rimwe. Ciao ciao.